第79届联合国大会总辩论，咱台湾友邦巴拉圭总统在致辞的时，坚定支持台湾加入联合国系统。另外一个友邦马绍尼群岛的总统嘛有表态，讲联合国大会275号决议无讲到台湾，联合国若有心要甲全球靠做伙，安那针对台湾的部分，都无应该假无看。第79届联合国大会咧进行总辩论，安尼友邦巴拉圭总统贝尼亚致辞时阵，坚决表达支持台湾加入联合国体系。En esta asamblea renovamos nuestro firme respaldo para que Taiwán sea parte integral del sistema de las Naciones Unidas. Creemos que su exclusión es una injusticia que no podemos pasar por alto. Si hay un país que debería hoy formar parte del sistema de las Naciones Unidas y aún no lo está haciendo, ese es Taiwán. Only this independent democratic government can represent its 23 million people. UN Resolution 2758 does not mention Taiwan and should not be used as a pretext to exclude Taiwan from participating meaningfully in the UN system. 友邦马绍群岛总统海尼阁指出，联台第2500号决议无涉台湾地位，那联合国真正希望无老高任何人都不应该对台湾当作是看无。咱的驻美代表伊戴雷当时出席纽约非营利组织论坛，伫甲美国前国务院次卿克拉克对谈的时阵指出，未来世界会由科技 AI 主导，所以台湾更较免缺失。To talk about the future, which is technology, without incorporating Taiwan, is like going downtown New York and literally getting a cannoli without its filling. 伊戴雷也强调，中国主导2500号决议解释，将台湾封锁在联合国之外是真危险。联合国秘书处无权解释决议文，应该由会员国来决定。另外，G7外长会议也伫联大场边来举行。联合声明当中，佫表示，台海和平稳定对国际安全甲繁荣是真重要，支持台湾有意参加国际组织，佫呼吁用和平方式解决两岸议题。记者综合报道。